Hadian bakirang bat ki thayele kai kickboxing ke jela kilala banwan ra ya kanam da ka bakur hadu nyautli kitakma na ka lempung ile kai kickboxing championship balapan long da ka hedes MMA K Pro 3.0 ka balalong hagoa hakashitrik bat arteri uyayong ka KSU North Kasil District matakasngi kala pediang bat penkuk burom ya kita kirang bat ki thayele kai haberni hat ya ka kenhun ile kai kickboxing jong ka jela Meghalaya lalam khamat da ka kenhun legendary warrior combat team lembat ka bernihat boxing MMA club palalam khmat dau nongi lekai bapau ka jela usamla Johnny Nongrum head coach u Mordecai Simon Kharpuri kum u coach rangkat ka jinga don lang ki member u ba perkhat soyong bat badon bos liang kirang bat kita ye lekai ki bilala ban khur ya kita kama nagate ka lempung ye lekai kickboxing ki kentup yo samla Johnny Nongrum u balakhur ya kata kamaksier u future si soyong bat u basham pathau ki balyo ya kata kamarupa kat ba ka ibanisa khar bat ukarshan lang dekhar bat ka ida hun shisha maulong kelayo khur ya kata kamarnong kab kham ai min semi ka jela Meghalaya kalong bana pedengi khat pratli ki kunhun ye lekai ki blon ban shimmenta na ki khan riutli ki jela ka jela Meghalaya kalawan hak kerdan balai na baro ki kunhun ye lekai hak jingkhur takma usamla Johnny Nongrum ubadei ru sports secretary jong ka KSU North Kasil District Unit hakajo kapor ubala job ru ya kate ka jingi lekai ulong ngai khublei ya kaseng KSU kabala priang sobha yangi rengkat bat kini ke jingpun ku buram ngai ngu yo blei ubala betin lenti yangi nado bangi lami nangni hadu bangin dawan pai rengkat ke jing job ngakat pat seki para samla ban ye shimkia habaki don ka sap ban ya lekai sports Omman shui lekai berngia Henry ban shimkia ya ka kami lekai bat ngi kimi lenti ban yo i shibon ki samla ki banwan ra ya ka buram ya ka bri u henyo trep bat ya ka jelahi baro ka wei buram na benta dari bakte benriu jungi baro ka wei bat na kalyang ki SU ngi scam bat ikit boker yang barane sakmat kini kun semla kidangla berkiu saprang bat bakidangla isu banora ya kanam bat burom jong kari bakte benriu jungi baro ka wei Kung siya sa mga tren nga ay pawan ay si Bacon Sanat, baron kat ini, baru si Bendek, si Wan, hari di Yusuf, Wan di Yusuf, buat kamtam itu di Irak ini, kamtam bahaya ka KSU Not, si Yusuf, pelak yang buram ini, aduh kita kebaan si ini, bangindang kiat syuk sekemat, buat kermen hinang ni sekemat ba kejingi trilang jungi, kali jadi warrior combat team. Bat ka bernihat MMA boxing club kanang yat shoot mat kanang scam bat ni kermen ni ba min pemi susu kat bala nak yang juga player ba kemdei kan ni kan sukun atau ni ba kemang rai na din ni skmat kan man kambun syu kali wajak video dumi ya terus ba ni omma ni siwele chwan daladi ni amar bana kane bangile tu yele ni daladi ya Trelang kalau nggak di Trelang lembaga legendary Warriors Combat Team berkebernihat boxing MMA Club. Ba sampai perkat bangin ya oke dulu so ba yang bat jadi nanti ya wilayah rai banyak Trey kami minat susu bat ada kalau kembali kena jeng siang jeng kisia di bulan lebih bagi non ras susu di kampung Buram. Kemar ba, kani ke kampung bagi istirahat balik. Kalau ada im ja im nak kani ka jila ka dari istirahat kani balik ka, but akan ba bun di nak semula. Kita kami nak berniat ba kendong lang kumangi om bandai tamangi andai nakama ba indong kam ban ya binat man kasni bandai kendiat esbud baknaru andai man kasni ya season ba beli sia baru dan kabang aku apa nak beli ni kong du ya kabang mentah yang ni di coach Mordecai Simon Kharpuri di bala persulur nga penbor nga mli persulur penbor nga bukan jadi sementara kan ga jilaga ba mana kan dia kalau punya jaga hedes ada dia kok goa kan ga jilat kalau Allah ko seso ai terus pun Mordi jaga ji penbor tapi
But ya general lang jo badan dor seliang kamu manager but iba perkhap soyong kamu assistant secretary jongka legendary Warriors Combat Team. Coba agak general lang jo ki kilala ba dia pelam ni gini ba idol lang gimana kita melaka berkata bersimrang bahkan ya dan tri bahkan jenis tuan sini wallahi la syam pun di jinge bang itip mengihi dia Tuna dia sikat day, bagi laya yang berani ini beli sibun sejarah.